Sinibingelele siphinde sinemukele Tindzaba entolumlo Siswati tayo Channel Yemaswati ntetfulelwa nginokulunga malaza. Singangena endzabeni sitobuka hloko lethambe embili. Tibe impumelelo timvuselelo kanye nesemina yabafundisi lababosomabhizinisi lebekadze tibusiswe ngumfundisi wekulichamukisa eveni lemelika Rodney. Emaswati lasihlana yo umelela live emncintiswaneni yemasiko lapho kubhekeke kuthi Dusty kanye na Stones labatiwa ngekuba baculi betingoma telive pheceleti country music baya emelika kanti bafundzi labathathu baya Robben Island eNingizimu Afrika. Umndeni wakadlamini kalomshiyo infonjeni usele ulisize emva kwekulahlekelwa amalunga emndeni lemunye wabo wemndeni adubule wabulala emalunga emndeni kubanga umhlaba. Tindzaba. Umfundisi wekulichamukisa eveni lemelika Dr. Rodney Howard Brown bekadze abambe isemina ngemabhizinisi yebafundisi lababosomabhizinisi. Lo mfundisi ushiyele labo lebebakadze bangenele lesemina imali lengetulu kwetinkhulungwane leti-35 lebeyinikelwa solo yefika kuthi bacale emabhizinisi kanti le mali imukelwe ngumntwana Nkosi Guduza. Sinembiko. Now thank you, but this has nothing to do with the economy of the nation. This has to do with heaven's economy right now, according to your riches in glory by Christ Jesus. And we decree it and we declare it now in the name of Jesus. And everyone said, Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Hallelujah. Be blessed. Sivele bezingenele ibusiness seminar ya Dr. Rodney Howard Brown nesibusisekile namhla ekseni umfundisi Dr. Rodney Howard Brown ukhuthathe sive kude emabhizinisi wathi ke imali le beyinikelwa soloke afikile lengetulu kwetinkhulungwane leti-5 35,000 wemalangeni itawusita labo ke lebe bangenelele semina kuthi bakhona ekucala ke emabhizinisi le mali ke imukelwe ngumfana Nkosi Guduza. People will be able to qualify to get the money. I see you in Goes. Always, is it going to be for all of you? Okay, so what does he mean by qualify? Okay, listen to me. We're going to look at the businesses. We will tell the prince who we think is qualified to get the money. He's not going to make that decision. We're going to make the decision based on the person that has applied. Umsebenzi wabekahle kakhulu nonhlanhla. We thank God for it. We are deeply grateful and deeply appreciative to God Almighty who has caused lo msebenzi ukuthi ube success that it has been. We are over the moon. We are very happy. We saw imphefumulo eminingi ibuyela kuNkulunkulu. Ilokho kakhulu okuletha fulfillment enhlizweni zethu thandazo wethu bakuyilo ukuthi isizwe sakithi sibuyele kuJehova sikubonile kwenzeka lokho kufezeka emavuso isashumayela inceke kaNkulunkulu abantu bayinikela kuNkulunkulu ngesasasa elikhulu futhi abantu abaningi kakhulu kulamalanga amabili izinto ezifundiswa la zi very relevant kulemisebenzi eyahlukahlukene abayenzayo ngoba kuthintwe inhlangothi eziningi bajabulile kakhulu bosomabhizinisi nabo abayisoli ukuza kwabo la abakasiqitha isikhathi. Dr. Brown uthandazele live kanye ke nesive lesemina bekadze ingenelwe ngumfana Nkosi Guduza umfana Nkosi iphumelele bafundisi kanye ke nabo somabhizinisi nginohlanhla thwala eTindzaba Channel Yemaswati eGeorge Hotel kaManzini. Emaswati lasihlanu atawuflathela live ngalesithathu kuyomelela lona live emichutselaneni yemasiko. Dusty kanye na Stones bahlabeleli bemculo welive pheceleti country music bayomelela live leAfrika eveni lemelika kanti ke bafundzi labathathu bayomelela live eRobben Island eveni leNingizimu Afrika. Umbiko logcwele uyalandzela. Hlana tohamba kuyomelela live la kangwane kutemakhono nemasiko eNingizimu Afrika kanye naseveni lemelika ngekwehlukana laba bafaka ekhathi Dusty and Stones lokubaculi
bemculo we-country lengeke bamelele live leMaswati kuphela kodwa livekati le-Afrika kulo lolu hlobo lwemculo. Kanti-ke bafundzi labathathu labachamuka etikoleni tiphakeme letehlukene batabe bayomelela live eNingizimu Afrika kuzo Sibhaca, uMmiso kanye nakubo Gcabu liyavotha. Akhuluma emcimbini ukuvalelisa laMaswati namhla lapha ehhotela laseSpanesam, umnumzane Hassan Sedlamini lochamuka kuyo ibhodi yetemasiko nemakhono lophindze wakhulumela lona leli tiko. Ubabongile laba labasihlanu waphindze wacela ukuthi batiphatse kahle futhi bente isiciniseko sokuthi benta konke lokusemandleni kuthi sive kanye ne-Afrika yonkana itichenye ngabo. Lapha baya khona emave mancane kakhulu bantu labende njalo bona sebabimele iAfrika yonkana le America lapha baya khona bo Dustin Stones bangasaqali bayahamba lo mculo wabo ke noma leti ngoma tabo lenhloko leti ngoma bahlabela vele sethi secopheleni lesetulu kakhulu. Ngakho ke silibandla letemakhono nemasiko siyatigcabha ngabo neyokuthi nakukhona timemo letikhona bete ehovisi basibikele. Nawubuka ke ukuthi sebawumelela iAfrika yonkana ayilive ngishito la ngekhathi nangikhuluma ukuthi lo msebenzi awusengangathi lo songangemnikati ukuthi babo uhamba emalangeni lalandzelako vele bayovaleliswa bayobika kuye kukhutwe lwandle kahle ukuthi bantwana beMaswati empeleni siyatigcabha ngabo. Siyalethembisa live ukuthi cha sesibusisekile lendlela esibusiseke ngayo siva ngathi sesinayo amandla okuphamisa kakhulu futhi kunakucala. Sichubeke nje sibe ngule band lehlale yephula icopha umlando ucophela live njengoba besisho lamuhla akusasiko kwa Dustin Stones sokwe live so lo kuyasithina siyaticapha songesikhathi naso lesichubeka siphakamisa umjengo wa live. Ngoba singalindele kodwa nje we are so much impressed. Siyathembisa futhi ukuthi staff lesimisele nakhona nokuthi maphupho ethu lamanye sekadofezeka because kusifiso sethu sokuthi iculture kube ngiyo lebuketwa kahle eSwatini. Kanti-ke kubo labafundi labathathu kunalochamuka eSwazi National lotawumelela uMmiso, emoyeni high lotawumelela Sibhaca kanye newekhanyeni high lotawumelela bo Gcabu liyavotha. Laba labasihlanu kubhekeke ukuthi balifulathele leli ngalesithathu mhla ti-27 enyangeni leSetulo. Lobika kwenzaba Channel Yemaswati Ncadile Mamba kunanokulunga malaza sisezulwini. Dokotela D Inkonyane longumholi welibandla inyoni emhlophe lapha eNgcoseni ubusise Reverend Mbonga Mabuza njengemholi lomusha walelibandla. Kanti lelibandla belikade lihlangene lapha kaLobamba licelela usito kuyo iLeague of African Churches ukuthi ibusise khiphe imvumo kulomsebenzi sinembiko. Mission Ministries lekulibandla leliholwa ngumbishopi Dokotela Nkonyane wa7 laseNingizimu Afrika namuhla livele ngaphasi kwelibandla le-African League of Churches lapho khona bekade kudekwa indzaba yalelibandla ukuthi kufanele sale livulwa bazalwane bakhona ukukhonda ngaphasi kwendzawo yaseMgcoseni njengoba indaba zabantu esifunda sakamanzini bekajubeke ukuthi yalivalwe lelibandla ngenxa yemgudugudu lokhona ebuholini balo. Kanti-ke umbishopi lo ngumholi welibandla namuhla uveleke ngaphasi kwalelibandla lapho khona kutawuphuma isinqumo yokuthi tikhiya selebanikwa ibhanele inhlangano lecela ukuthi imane imbukele kona njengemengameli walesonto sekakamathi ke lomunye noma lo registile lakithi umba register kubo conference noma kubo council oja la kaleki usenaye kuphela lo sasebenzisa leligama. Amen ke bazalwane. Amen. Ngakho ke sitayifunza lencwadi yethu kunalenye ke ngume ngawulanza lokuthi kuze kufike la bazalwane kune branch ndasho njalo yakhe babe Nkonyane lengala oyenzeMankayane eNgcoseni ngisekhona bazalwane. Lethiwa yavalwa yakhiwa uyabhala lo muntu omdzala ubhala nayo incwadi
letawufunda lesho ukuthi ucela ke kuvuleke kulela sonto lelivalile ngekulandzela lencwadzi le ngicela ukuthi mana bafana sifundzele kucala base ngiyakufaka lokulandzela kwengemuva ngokuyilandzela ngayihambele embili ukuthi ithini bese ke siyachubeka mengameli. Kuvule leli bandla abazalwane bakhona ekukhonda enyonini mission Chakaspan osizweni Newcastle KZN. President EHST Ngonyani enyonini mission headquarters osizweni Newcastle. The president ukuvula kwendlu yesonto yaseJopa eNgcuseni. Baba Hlatshwa nekomiti lakho ngiyanibingelela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Ibhala lencwadi ngicela usizo ningivulele isonto lasenyonini elavalwa livalwa ngondaba zabantu emankayane. Nithatha ukhiye ninginikezele uTrust SM Gumede yena ozo uyidlulisela kumvangeli Mbonga Mabuza osegcotshiwe ngomhla ka7 April 2023. Ngajabula uma isicelo sami Libandla letolukhetfo nemingcele lithi emalungiselelo elikhetfo lolukhethekile kanye nelikhetfo lolukhulu lolutako ngalesihlanu asaya ngasemaphethelweni futhi asecopheleni lesetulu njengoba lelibandla selivele lilungisele noma lilungele kusita sive nakuvotwa sinempiko. Kahulumende lomosha lapho kubhekeke ukuthi ngalesihlanu kuchubeke ilikhetfo lesigaba sesibili sebayawumelela tinkhundla letikhona emagumbini lamane lakhona eveni ePhalamende. Bangetulu kwetinkhulungwane letingemashumi bantfu labatawube bavota kuleli khetfo lolukhethekile kusasa. Mahlale esangweni welibandla letelukhetfo nemingcele embonisa ibhembe ukuthi emalungiselelo elikhetfo asecophelelweni lelisetulu njengoba libandla solo litimisele kwenta siciniseko ukuthi eMaswati avote ngekulandzela wona umtsetfo sisekelo atfole nelilungelo lwabo. Bembe uvetile ukuthi ngalesibili mhla tinge-26 libandla litawube livotisa labayawube basebenta kuleli khetfo lolukhulu ngalesihlanu. Bembe uphinze waveta ukuthi neMaswati langephandle kwelive lakangwane labafise kuvota leti nombolo tabo letati-222 elikhethweni lesibuya kilo kepha tinombolo tenyukile kulesigaba lesitako njengoba kuvela ukuthi bange-227 akhulumisana nemsakato ubeke kanjena. Komba inshisekelo yokuthi abengcenye yawo lo msebenzi sakubona nabacala nekubhalisa baveta lo ukuthi bangesheya nje ngetizathu letiningi solo bafuna kuba ingcenye yawo Maswati nakwakhiwa lona live. Tinombolo ke lesathi tfola kucala sisenda ukhetho lolukhethekile ngayo primary election bese na 222 kepha ke kulesi sigaba lesi sebenyukile labanye bebasuka la ekhaya bathi baya etikolweni kuyofunda labanye bathola imisebenzi linani ke selenyukile seliku 227 lesithi asiwavetele Maswati ahlale ati lo ukuthi bangaki banvula batawenda lo msebenzi nangekhathi ma inmates ma correctional facilities nakhona linani liyafika ku 1200 Maswati latabe awenda lo msebenzi lo eMaswati la cashiwe libandla ayafika ku 10,000 bekwenda ukuthi nasiya kuyovota kasigadze kuleto tinombolo leto ebamvu labatawukhona kuvota njengaloku labanye batfakile ticelo tabo labo labatfakile bacishe bafika ku 1200 labafaka icelo kule special voting kofa libandla likhonile lokuthi nalihlunga labang 150 ababe ingcenye yabo sitawubheka ukuthi lihle over 1000 webantfu labacelile ku special voting bakhona kuyovota. Bephethe ngekucwayisa sive ukuthi labo labafise kuvota kepha abashiyanga imininingwano bavele kude basitakale. Lebekela iChannel Yemaswati nginokulunga malaza naKimberley Mavuso sisenkhanini.
Simukele labasanza kuvulela wona umsakazo we-Channel Yemaswati Tindzaba telulimi lwesiswati ntethulela nginokulunga malaza. Umndeni wakadlamini enzaweni yakalomshiyo envonjeni usele wethukile emva kokuthi umnakabo adubule emalunga emndeni lamathathu kanti ke lo mndeni uthi ubonga uNkulunkulu kungenelela njengoba lelijaha belithi liyabacedza bonke kubangwa umhlaba sinembiko. Dona Tindzaba tekubanga umhlaba umndeni wakadlamini enzaweni yakalomshiya ubona letingabonwa ngelisonto emini ngesikhathi lijaha lakhona lapha ekhaya lifuna ukubadubula bonke khona lapha ekhaya kephake lakhona kudubula emalunga emndeni namathafu lokungogo likhele umnakabo kanye natsatse wabo. Lelijaha bathi nalisolo lidubula belisolo limemete emagama ebantfu labanye lapha ekhaya lifuna ukubadubula laselitfola babili kulabo kulebenzeni solo libamemeta. Sidutshula sibulawa nambe ngilomunye lobo phakathi kuleso sikhathi lobo nzima lobo bukhona lebeka sibulala ngumnakethu umfana wababe leka ngithola envombini mina ngumfana umfati wababe leka mfababe wamshiya lakhaya uqhamuke asihlomile agace isikhwama sakhe lesimnyama sesiwethu lomdzala lo shone esibhedlela abembita asakabuye sihlale phansi sikhulume silungise lapho kunemaphutha khona wala waphakamisa isandla wasiweyivela ukuthi soyasivalelisa ngoba bekade sibulala sonke ngalendlela sibone ngakhona thina singumndeni labakhonile babhacile bangena etindlini phase embhede nami ngilomunye wabo labangakakhonanga bavele baphangalala leso sikhathi ngalendlela bekenda ngakhona. Kumbe ngoba ungilomunye lovile bekadubula kanjani nje nakadubula? Mina bengisephakathi ekamerweni lenguvile ngesibhamu sikhala siphinza kabili enzaweni leyi1 eminyango wasendlini kagogo lapho bekeme khona tsatsi wethu ifacebook yamake adubula yena emva kwaloko wamemeta wathi ufuna lalikhele maku wabo lo lalikhele ngiloko ngumaki wethu lakambangisa umhlabathi uthi ufuna umhlaba wababo wakhe ngathi kusesenjalo ngeva sibhamu sisikhala emotweni eceleni kwemoto yami naye lapha emva kwami nasikhala leso sibhamu engcondweni yami kufike ukuthi ngoba bekuhleli umntwana nami lapha phambili emotweni ngaka drive uthi udubula umntwana nami kani ngesikhathi bekadubula makwami. Kusethuse kakhulu ngoma kwecala nje ngibabe lomkhulu kimi ngibabe lomkhulu and kusethuse kakhulu ukuthi besibalekele impilo yethu and besingakhoni ngisho necabanga ukuthi ngiyalokho wendekalani sihlele ngaphansi kwembhedze asathi ukuthi anytime noma angangena abamfana nje bagijima basaphaka vele kunginyala sikakhona ngisho nekulala nje besihleli sithukatanya sithi masihamba sihlezi sithukatanya nje sithi ngabe kuto wendekalani masibona umuntu agcoke isikipha lesinjani njani siyaqalata sithi ngabe kuto wendekalani sithufuke kakhulu asikhona vele kulala mina nje ngalali kulendlu le ngivele ngahamba ngawala lendazi kunendlu yababe lendazi. Kanti-ke lelijaha lithiwa naselicedzile ke kudubula libe sekela shisa dona timotolo letimbili lapha ekhaya letilinganiselwa emalini lengetulu kwesigidzi. Etindzabeni temsakato we-Channel Yemaswati kubikana lisasibiya mina Kimberly Mavuso sika Kulandzela indzaba levelile emsakatweni we-Channel Yemaswati ukuthi umndeni wakashali kababejikjela ukhala ngekuthi indvodza yakamamba ibabangisa umhlaba. Umsakato ukhulumisene nelunga lemndeni wakamamba Zizwe Mamba uthi jikijela kadze yacala bangisa abantu umhlaba kuye ufike ekugcineni lapho abangakhona kukamamba wakhipha netijubo tasenkantolo. Mbiko logcwele uyalandzela. Indzaba levelile emsakatweni Channel Yemaswati yalapha nakashali kakhe ejikjela kaDlamini lapho khona mbongiselwa kaDlamini akhala ngokuthi kunababo kaMamba losathethe indzawo yakubo yenda yakubo uthi ke lendzawo lena ayisiyo yakubo kodwa ke indzawo yemnumzane ejikjela njoba anikwa makhosi sicocisene naye ke lamhla umnumzane Mamba lochazile ukuthi yena unawo emaphepha onke labuya enkantolo netijubo tonke letimgunyetako ukuthi lendzawo le yavele ingiyaka Mamba ngalokuphelele kane ke sesicocisana naye lapha umnumzane Mamba lokunguye umnikati wayo leli khaya lelisha usibekele kanjena. Ngakusho umsakati ukuthi lo mhlaba lo wakithi kunabantu abadzala labakhona la balomhlaba angakakhi yena la
angefiki ngoba uyefika la lakhe khona lo babe bebavele balala abantu abadala so ubanga lo mhlaba ngoba ungendasi kwakhe kanti ufike yena wakha ngenhla wakhanza lo mhlaba ukhona so ke Masundwini ke uyitekile lendzaba emahlandla taphuma tijubo siphethe ijubo nje tamasundwini lo ngiyena abuke lo mhlaba letithi vele umhlaba awusiwa wakankosi nebakubo ke bayafakaza labadzala kuye kuna Andy Docas lo ngisisi wakhe lomdzala nabhuti wakhe bathi ngibabe mzefu lo mdzala bafakaza ebandleni liphelele emasundwini ukuthi awusiwa kubo lo mhlaba wakamamba nabo makhelwane labanye banenge labo makhelwane lebala yena bekasabambe lo mhlabathi emuke bonke labo makhelwane fake khathi thine bakamamba thine bakamamba kunemuthi lapha lo sovela umdzala lo muthi lapha wavela wawuchacha lo muntu wakha Tindzala tobonakala ngazuthi benganamuntu konele kube kugule labantu abadzala lapha wangena lapha yana wachacha lamathayela setawukhuluma nje gokonke lokho nyalo ke sinetijubo letibuye emasundweni letidzala tijubo kandaba zabantu kunesijubo yate wandaba zabantu wakhipha sijubo naye afakazela alekelela masundweni na RA kusengumntana enkosi Gcokoma wayijuba naye lenzaba nanyalo RA umntana enkosi lokhona uyitekile lenzaba kwabuya kwathona igeneral yajujwa wayiwa ka magistrate kwaphuma i-court order ka magistrate takaphume ejikjela la akusiwo umhlaba wakhe lo walabantu ikakhulu bafelo kati labala umuka labantu labadzala labafelo kati bomake labala high court yafika high court yayiteka lenzaba yakhipha sijubo as per umphakathi nebakubo labasho njalo bafakazela lesive ukuthi azange sekube insimi yajikjela dlamini so manje nje sekuphume konke ama court order kuphume konke akahloniphi letijubo tetingandolo ukufika la gibele la itule titinini kube umuntu nje angafika ekhaya kini agibele la itule esitinini abe lapha etulo ukhomba kwedzelela kanti ngakulunye inhlangothi uchazile ukuthi makutawuqhubeka kwenteke kanjena ngeke kube mnanzi kuye umnumzana ejikjele naye umsa wakhe kulandzela ukuthi umsa wakhe umethelela kakhulu kulesinye isikhathi uvame kuma etikwe mathayela enzakeni Channel Yemaswati ngijustice wakadlamini na Gary Carlos sikashali kamanzini. Indlu yekukhondela leseMoray Camp ngaphansi kwenkundla yasemanzini North iplastelwe namuhla. Lokho kwendiwe ngilolo khankasela kuba lilunga leParliamente lasemanzini North Nomewe Dlamini. Lokho kwende ngekontraki yakhe lathide kumcoka kubambisa umango. Mbiko logcwele uyalandzela. Loyo lokhankasela kuba lilunga leParliamente lenkundla yasemanzini North sathe Nomiwe Dlamini namhlawulekele leli bandla leliseMoray Camp ngekuthi ke aplastele ke lendlu yabo ekukhondela lokhu ukwende ngenkampani yakhe yecontract lekuyihaga construction. Ngoba Moray Camp kunesombo lesibambisako lapha leli Moray Camp isombo lemazayoni ngoba kahle singihaga construction like manje basho bathi ngisoma contract vele ngisoma contract so we don't only work on our site we also give back to the community so lapha nje volunteer so itsitha lelibandla lasithengele konke ngekudingeka kufanele ukuthi banengeke iplastisela lapha nobaswele sibamba mise ngakhona lesibona kuvele siyawabambisa amasonto sibambise nebantu labahlupekile mhlambe kude indlu siyafika neteam yami mhlambe ku weekend sesimakhele sibhudu ambasitakale kanjalo so the team today is giving back to the community abantu abadala supportani abantu labasha ukuthi basuke umuntu wesifazane ngoba umuntu wesifazane yakhumbula bafana balambile emakhaya. Lokhankasela kuba ke bucopho base St Paul's yena ke uvetile ukuthi ke kuleyanza banesidingo nje lesikhulu futhi ke banesidingo sawo ke nemandi umsebenzi lona ngoba yabona nje njengale isonto beleswele belidingile but ke ngalokuthi nakuthi sinomiwe ikonile ukuthi apele salisito kulabantu kulesisineme kusida esikhombe sesisathathana ilethandazi ngoba nje ngisana ngithuye ngesimakathi wafika watosibhekela sithemisa kubonga nobonakala ukuthi uma laphumelela kuleli khona bahambisana nabo bemkhabela sicabanga ukuthi sisha khona lesingakuwela khona ngoba imisebenzi kude
Tingako lebe siniphathele tona amasatla amahle kepha singakade phethe sitabuka hloko lethamba embili. Tibe impumelelo timvuselelo kanye nesemina yabafundisi lababosomabhizinisi lebekadze tibusiswe ngumfundisi wekuliqhamukisa eveni lemelika Dr. Rodney Howard Brown. Emaswati lasihlanu ayomelela live emincintiswaneni yemasiko lapho kubhekeke kona kuthi Dusty kanye na Stones labatiwa ngekuba baculi betingoma telive pheceleti country music bayomelela live leAfrika emelika kanti bafundzi labatsatfu baya Robben Island eNingizimu Afrika. Umndeni wakadlamini kalomshiyo enfonjeni usele ulusizi emva kokulahlekelwa amalunga emndeni lemunye wabo wemndeni adubule wabulala emalunga emndeni kubanga umhlaba. Tingako lebe siniphathele tona amasatla amahle nichubeke nithokotele inhlelo lilandzelako nibe nebusuku lobuhle.